Thir tu le ngai thatu zong zong te var par RC channel tangin kalolo ma cheu January ni somni pakhat sang ni le somni parukani a khothlang ram lama kan mit te len le ila President Donald Trump Norway President ne na le khathon thu hian bul tran te ang President Donald Trump chuan Norway sarkar ne na le kha thonin Nobel Peace Prize adon lo awangin remna zonga na thok turin mo phurna big anei to lo thu asoi Trump chuan in dawna pariat ati top thu soin Nobel Peace Prize adon lo awangin remna zonga thok turin mo phurna big anei lo ti asoi Denmark chu Russia emo China emo laka Greenland hum him theilawa apu boka Greenland lei aphal lo chuan February ni khata trangin Europe ramte chunga chia lak atum thu asoi bok Greenland chung changa wangin NATO le US in kara buaina achuak chun zom zela dollar billion zanga in US chuan Greenland le tumma se Denmark chuan anar sak Denmark chuan changin Greenland hi zor thei ani lo thu asoya US chuan sipai chakna manga atiluyani chuan NATO ne na Trumpa'n na adil to thu asoi bok ti chuan Germany in Greenland a sipai atir tranta a German chancellor chuan ti hian soi Russia po Europe rama ani a chu wangin thu kan soi ho turani ati he thu hian politics a thian het le mel ma het an lo ti afin fia le ome mi te chuan an ma ni du zonga tangin thian thange melma an ni le ni lo an rel thin adi tuna chuan thaman adu zong ada poimo ta ka wangin a melma Russia nen an thok dun don ti achiang ta hlea atul angin ahum him don ti achiang ta hle ani ti Ayatollah Ali Khamenei ro rel na ti top ahun to January ni som pariata Political in President Trump akom na a President Juan Irana kumsom thum pasari chung zet Ayatollah Ali Khamenei ro rel na ti top ahun to hleni ati Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan buaina chuaka Iran mi puite thi na thlenga hian Donald Trump hi amo phurtuani ti inamo puwa US President Trump hian Iran ram chung thila a inrol wangani ati Trump chuan Iran sarkar chuan ramro rel na atan tharum tho na le ti du da na ama the tlat ani atia Trump vekin ramro rel tu ni na atan sangtam tak tha kher tur ani lawa Iran ram hian hruai tu thar thlan ahun to hle a achan chu hruai tu ni na adu luata wanga rong taka che thi thil tul ani lo ati Iran State TV chu cyber attack sakani January ni som pariat khan Iran State TV chu Iran sarkar daudal na lantirna graphics manga ti buayani a broadcast a hian Farsi tongin slide a America is with you ti ziak om US President Donald Trump an Islamic sarkar dauna konga Iran mi tenena ding turin voitam tak alo tiam to ti atar langbok tatel turin Thailand somani Thailand Foreign Ministry chuan US President Donald Trump Board of Peace tel tura somani thu January ni somni sang ni somni paruk khan Thailand Foreign Ministry chuan anem nget Trump hian Europe ram somruk vel Thailand telin Board of Peace din turin asoma hei hi United Nations nen anin el theyani ati Thailand chuan Trump Board of Peace atel don ne don lo azir chiang meka Gaza a remna a om theina tura Trump malak na chu athlop thu Foreign Ministry chuan asoi Trump chuan Gaza buaina chinfel masak na tur Board of Peace din ani tur thu asoya hemi mang hian international wars le conflicts te po azau zelanga chinfel ani don ti asoi bok Trump somna hi tangrual ram Hungary chawin an pom nga la Thailand telin ramdangin an la zir chiang meka an la chang lawani uluk takin an la en reng thung ani
diplomat te chuan thama som na hi pom ngal ani lo chan chu international peace a mo phur tu UN na tho angong don nia an ngai wanga ni anti peace board a ramruk ten an tel tur thuan soi chiang January ni som ni khan White House thupuang tu chuan President Trump kai ruai peace board a ramruk ten an tel tur thuan soi ati a he peace board mission masaberatan Gaza stipa boina chin felle remna le muan na thlen ani masa anga ti chuan Khawvel mun ranga boina chin fel ani bokang ati peace board a tel tur ram te chu Vietnam Kazakhstan, Hungary, Argentina, Morocco le Belarus te anni. Peace board a tel turin President Trump ngeyin Vladimir Putin po asoma. Khawvel boina chin felnan Russia President Vladimir Putin chu US President Donald Trump peace of board a tel turin asoma ni a. He Paul hi Gaza Strip in rail bol na le siam that na enkol tura din ani ti in Al Jazeera chuan thole ni khan atar langa herot na hi Russia in Ukraine abe mek lai hian kumli don lai a o to a rem na thutlung siam thei alani lo awangin herot na hi siamani ti in report chuan atar lang Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Putin hian boda tel tura somna adong ti anem ngeta ma se Putin hian atel don le don lo ero asoi lo White House chuan Khawvel ram hruai tu engemaw zat chu board of peace atel turin abeto a Trump ngein akai hruai don ani ati Traman buaina chin fel atum na chu tun malam khan Putin hian alo fak to a Middle East chung changa Putin hian Donald Trump ati tum zong zong a hlo thlin chuan thil thleng ro pui tak ani ang ati Trumpa'n Gaza a Israel in dauna ti top tura arua manna puan som ni akal pui tur Peace Council hi Khawvel mun rang IOA United States Europe le Arab State te IO telna governing body pathum na ani ome Democrats then 25th Amendment mangin President atangin Trump payantum Democrats te chuan Donald Trump ril rudin mun chu ramta na hlau om tak ani thu soin 25th Amendment manga pai thak an phut Representative Yasamin Ansri chuan Trumpa'n Norway Prime Minister nena lekha athon chung chang soin Trump chu ramrong bol turin atlin to lo ti soin hedan hi man ngala ngayani ati ama ero chu hedan hi an man ngai lo tak alo ni a vandoi pala president in ril rule ngai tu analama har san na atok pal ani po in vice president le cabinet member te chuan anna atangin ban thei na an siam sak jok tu ani